sam okolo parka. I to je to. Krenite prema dole. Evo, radim to, znači park čist celo ovih 10-ak ljudi koji su ovdje. Molim vas, gospodine, da vas molim. Da me razumete, molim vas. Hvala vam puno. I verujem da mislite isto što i vi. I možda čak i malo više nego jer sam ja sa Kosova. U to ime, odakle? Iz Prištine. I hvala vam puno, a me razumete. Razumemo. Zato što to razumemo, zato i dobro. Hvala vam. Vidi ovdje. Manje grupe 3. Trojke. Sad mi ti da vrati. Ajde ti. Drži da ti se vidi, da ti ja voda para. Idemo. Goldi, pričajte tamo da se različimo na priču. Evo samo mi još par minuta da pričate, ja ću to završiti bez brige. Ja sam učavio se vaši programi, tamo se stvarno bi sedeti. Bez brige, hvala. Stefane, dođi vam. Alo, nismo zanimljivi. Dobro, ja može se slika? Dobijenje datum za početka pregovora i ono otprilike ne treba da se zove rezolucija o kim, nego pre svega treba da se zove rezolucija za dobijenje datuma za početak pregovora. Ono što je važno i bitno i značajno jeste da se kaže da je sve podređeno tome. Znači, princip prošle vlade je Kosovo i Evropska unija, ili bolje reći, teritoriju za Evropsku važi i za Čausovu vladu. Doduše, imali smo prilike da čujemo od predsjednika Srbije Ivice Dačića, koji je savjetovao Srbima da moraju da ugase institucije države Srbije, da Srbi postanu separatisti u srpskoj državi i da je to jedini naš način za bolji opstanak. Mislim, ovo sve govori o tome da je i ova sadašnja vlast navodno zbog boljeg života Srba, odnosno zbog ulaska u Evropsku uniju, spremna da žrtvuje najvažniji i najbogatiji u svijetu. Odlično. Ja sam sam išao na kontinentu. Došli smo iz pripadnika granica da izrazimo protest. Danas Narodna skupština 12. januara će da prekrši Ustav. Da smo ovdje došli kao šiptarski teroristi, da dižemo spomenik nekom od poginulih pripadnika OVK ispred Skupštine, sigurni smo da bi nam to bilo odobreno, kao što je bilo odobreno u Preševu. Prema tome, sljedeći put ćemo možda da pozovemo najboljeg prijatelja Ivice Dačića, Hašima Tačija, da dođe sa nama, jer onda mislimo da ćemo moći ovdje da okupimo i 100.000 ljudi bez prijave i da nam niko ništa neće reći. Ja veoma podržavam inicijativu Nikad granica, jer sam i sam izašao iz Srpske napredne stranke zato što su izneverili platformu koju smo mi sastavili kada smo osnovali Srpsku naprednu stranku.
Međutim, očigledno je da se radi samo o tome da se uđe u Europsku uniju i da zarad tog cilja se poništava i ustav i teritorija. Zarad ulaska u Europsku uniju oni su spremni da izdaju sve nacionalne državne interese i da prodaju Kosovo i Metohije. Ako pitate zašto, oni će reći pa 170 miliona godišnje dolaze do Europske unije. Pa zar vredi toliko malo naša teritorija na Kosovo i Metohiji? Za toliko vrede naše svetinje? Za tako malo vrede ljudi koji žive dole? Za tako malo vrede ljudi koji su morali da izbjegnu sa Kosova i Metohije? Za tom politikom se nikada neću složiti i uvijek ću biti za one prave potezne vlade, ali ne za ovakva formalne izjave u stilu Tadića. Nikada nećemo priznati Kosovo i Metohiju, pa to od nas niko i ne traži. Ali oni pravljenjem granica i primjenom sporazuma koji su postignuti u Briselu, oni faktički priznaju nezavisnost Kosova i Metohije i priznaju državu Republiku Kosovo, nažalost. Ja sa tim se nikad neću miriti. Hvala. Svaka čast.